Hello sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ayan, at maniti programa tayo ng Pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan, makadkadway man iti Facebook live streaming. Dagiti mo iti biyang ni DJ Glang. Ray Lagmay. Kiniya Pinduters Marvin Agne. Madama ako. Madama na isagsaga na po tayo background. Okay, ayan. Nagdi po, adatoy na po yung Facebook itang oras. Dawati garo din nga. Ag-share tayo dito nga programa tapno. Ado tayo pa nga. Agkakadwa, magdadanggay, agraragsak, itang rabiiya. Kaya nagitihan pa yung po ng kapag-subscribe iti YouTube channel tayo. Ayan, i-subscribe tayo na po. Rayaw ni Ilocano or Marvin Agne. Aha. Kaya nagitihan pa yung po nga nakapag-follow iti page. Paki-follow. Paki-share. Follow our page, Rayaw ni Ilocano. Ayan. Hello! Naipagarabi tayo amin na po. Ayan, magandang gabi po sa lahat ng mga bisita ni Madam Tonyang. Ayan. Ayan, sabi nila, magandang gabi mga idol, nagsapa kayong mantata ko nada. Ayan, maaga po kami. Hello, Ayan, maaga po kami ngayon kasi... Ayan, uuwi rin po kasi kami mamaya sa Kawayan City, Isabela. Isong insapsapa min apo iti nag-live. Kaya tawang kami apo yung J-Studio mi nga nanubo. Ada kami dito yung Likod ti kusina. likod ti kusina. Apelyo. Uy. Kahit dati dito kusina dati tayo likod kusina. Bueno. Hello, kada kaya amin na po na yung bag nga rabii. Well, nagiti madaman apo iti buya dito yung Facebook. Magandang gabi po sa inyong lahat. I-share tayo na po dito programa tayo kadag iti bukod tayo nga wall. Yan. Pakipusipos man na po J monitor baset ha. Napakas Jewy, napakas Pakastoy baset lang. Wen. Medyo ayan. Sakto. Okay. Sakto. Ayan, dawatin mi karadulit ng website. Nagitihan pa yung apo nga nakapag-share. Ulitin mi, i-share tayo kadagiti bukod tayo nga wall. Po. Okay, ayan, bago ti amin kakabsat, iway kami mampailang mangmatayab ti may isang sunata. Sa miweng napauluan. Lucille, nga request ni sino Jen? Nanti Corazon. Yan. Ayan. Ipakanta tayo man kayo man ng Irene. Ate Irene, kantay man na dyan. Ayabam nga minin Lucille. Ayabam nga naman ng Irene Ay, kablawang mi mampagayam ni Pare John, nagdaso nagaya. Ay, datan. Nagdata ni Pare John. Kitaman. Talagahan na may bate. Ati, Uy. Napanan ni Pare John ay. Ala. Ading Irene! Ading Irene! Kantayo man nato. Ayan, nato yung pati panglukat nga sunata. So, miweng nga isagsagot pa lang kanya na ate Irene Macalina Prestosa. Ito pa lang programa tayo na Paul Wine. Rayaw ni Ilocano!
Rayaw ni Ilocano. Okay, ata pa ilang karuti, sunata nga na pauluan na Lucy. Lucille. Ngayon, sagsagot pa ilang kanya ni ate Irene Macalinaw. Okay, kablawak man pa ilang kakabsat. Kablawan tayo man pa ilang bago tayo aming dagiti na ayat nga tumultulong dito nga programa tayo or what we call our sponsors. Yes. Yes. Ayan, magandang gabi po sa ating mga sponsors and agyaman kami apo kanya yung aming naayat nga tumultulong iti programa tayo. Okay, damdama. Wayne, bago kayo agawin. Wayne, sige. Wayne, sige. Apo. Okay, kakabsat. Ayan, binabati ko rin ng magandang oras. Sila Ma'am Daisy Bulusan, Corazon Acosta, Ay. and Lira Bulusan. Yan, magandang kami po sa inyong lahat. Ken, patganta pa ilang garod kay Marben? Jai. Kagawid na garod ka, no? Ay, gawin Basahan ka. ba niya Jay Sango na eh. Maktangandan. Ay! At ang mataw. Ada. Okay. Basa ka no hamong ako ha. Bakal na matigas, Yan. kablaawan kayo amin tinaybaga. Rabii, kada kayo nang runang kada kayo talungan, nalalainga DJ. Gamit Thank from you Sir so much. Bakal Na matigas. Thank Okay, you. mamaya tayo ulit magbabasa ng mga comments and greetings. Oh. Yung mga taga-sulat. Apay pasurot ata. Uy. Okay, sige. Pagkakaroon di request dan nga kawitan bago da ka no pumanaw. Ay, agawid. Pumanaw kung kuna mo. Bago na gawid. Apay kami nagawid kayo. Agawid kayo, di kayo pa nakaniinaw. Ay. Ay, nalpasan. Puma. Di kayo pa'y nakaisupot. Ay. Yung kayo mga... Hello? Yung kayo mga latisile. Ay. Silipin. Ay. Ay. Okay, bayat nga rin pa nagtultuli ako. Dati man na ako may sanga. Patgantay ka na tayo request na kita gawid. Wan, dagiti taga Bannagaw Aurora. Ay, Oh. Bannagaw, Bannawag. Banawag. 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 Ay, banagaw. Ay, Bannagaw. Ay, Banagaw. Mm. Ipangpangluan niyan tik nga Ang team nga. riming. Riming. Kamano, Ayan. pumanaw sa... Kita, pumanaw ta, Napapikpikil ka pa lalanan. lang bago pumanaw. Hoy. Awan, awan tiyam amling natan ta kwan. Umamlik. Nyabot am amling. Awan, napukaw tigitanan. Okay, dawati ka rin kakapsat. Kawitan. Ulitin kapsat. Atay. Sige lang, tuloy mo lang. Ayan, dagiti tayo apo ini Facebook, ini nga oras kakabsat. Mag-present na kayo tap na may shoutout. Da kayo may isa. Ah? Oo. And mag-share na rin po kayo. Kawitan ni Tatang Edna, ungit kawatiler na ungat. kumarit kari sumar sariksi isu ti ari kawitan kaaruba kamanukan Texas awan atrasan na ay kawitan ni remingket na gaget Ay. Ala, agmal malem takaruba agdakit Agdakit. isu di ari kawitan kaaruba kama nukan Texas awan atrasan na alright peke-pekelen ni tata apru-aprusan ni tata aplu-aplunin ni tata siya'y manok na mabigatan peke-pekelen ni tata kay-kayak naman ni nanang aplu-aplungin ni tata raken na akawitan alright rayaw ni Ilocano.
Okay, at tapos sunod natin ng Paul 1, kawitan. Ngayon, sagsagod mo pa ilang kadagiti taga Aurora. Oh. Banawag? Banawag. Banagaw. Banagaw. Ay, Bannaga Aurora Isabela. Oo, ayan. Ingat po sa mga uuwi. Sa Aurora, ayan. Ingat po tayo sa drive sa driver. Okay? Ayan, dagiti parasanin na po. Mag-present na po kayo. And dagitihan pa po nakapag-share. I-share tayo kadagiti bukod tayo nga wall. Ano yan? Apaw. Apay, ta violet man ataman kwarta yun. Apay, magbadlaw ko king ka. Bukam Apay. lata ka na yun tapapil kanyak ti isang ribo. Mabainak ka raw. Mabain ka? Why? Siya ka na mabain. Okay, oo. Ayan, meron na naman sponsor coming from Aurora, Mr. and Mrs. Renato and Pearl Kokol. Kokol? Ay, Kulkol. Ayan, maraming salamat po, Mr. and Mrs. Renato and Pearl Kulkol. Iti sponsor Ayan. din kami niya. Kayo niyawat. Okay. So, Manong Ray, agibasatan ka diti present itang... Wen. Dagadi hanga nag-present hanga may basa. Ay. Ay. Ayan, kanta kiti madama apo nga kwa. Nga? Nga umininom ti juice. Diyos nga. Diyos nga, puraw. Diyos nga Puraw. puraw. Ay. Kaya madamang agpulpulutin. Hoy. Ay. Pulutan. Ken gablawak mamut ng kel kung rene nga pa nakitimplaan ti kape ko. Ay. Kumpo. Ore man mano angkel mo ano kastamot. Supay ah. Diyos ko. Sino manin ng uncle mo? Angkel ko rin ni Boy, ang asawa ni Antik nga Tesa nga, bulusan. Ay, kun na. Way. Mm. Thank you so much, Uncle Rene, ti kape. Ay. Ayan, batayin na natin Manong Ray, yung mga present dito. Ate Annabel Agbayani. Ayan. Manong Romy Castillo, hello. Hello, Hello, sir. Manong Romy. Kumusta ka dito na tumawini? Isa po dito tatakin ko kwati Shockwave Sounds and Lights. Nga masara ka na po dito na lalawanan. Tumawini Isabela. Nga kukuha kayo na matunan. Ni Mr. Romy Castillo. The Bakit? Shockwave Sounds and Lights. May kabisa min tulatan ore hanggang kato ipagbagan. Okay, sige. Rugyan na ta nag-ibasa Manong Ray. Yes, of course. Why not? Yeah. Nya. Allah. Darasam Allah. Okay. Pa-shoutout naman po DJ Klang dagiti madama nga mangmangan. Mangmangan. Daniela Ramil, Mia Ramil, Natalie Ramil, and Melcarl Bolusan. Ayan, kita nyo apo ti pandangan nyo baka Why? may subuyot ta kutsara kintinidor. Ala. Birukin ang titisa ata. Ay, isuda kayo minjay na gijada dyan. Ay, so dagayam na kita ni Data. Ala kayo. Ala kayo. Awan na mo kita. Ay, ora shock. Okay, sige. Okay. Da ka naman na request. Naman Si request, Siwit ka eh. naman eh. O sige, mag-present na kayo mga karayaw. Nagdadatuin, sige. Mag-present na kayo. Bago kami magbabasa ng mga greetings. Mga greetings. Ayan, sige, paayan tayo mampailang tumay isang sonata. Sonata. Dagiti agawid ka, no? Wan. O, Si dagiti. Siwit ka na. Apay nga inuhan nyo pala pat-pat ganda ng dagaw away din. Right. Okay, sige, ati pailang aputin sonata na Paul 1, si Seaweed. Dito pala programa tayo na Pauluan. Ray Au. Ni Ilocano. Talaga ipandansi kayo. Di ba nakasagsagan? Siyempre. Samantala no, kasi gintro ka latta. Ay, gibalbalis na. Un dinugmaa, un kaay-ayama. Pinalakang mobile. Sounds and light. Ay! Pinalakang mobile. Sisiwit Kinasaya na, tatan. O sisiwit ko No lumawa Burburon ko
Pinalkang Mobile. Sounds and Light. Oh, Ay. Natatagpuan sa Kawayan City, Barangay Tagaran, Isabela. Sumala ka no timayat, awan lumalaok. Kuna ni JJ. ay, sota ni JJ. Iso. Ay. Oy ko binisita, ikaw di sukod na. Nagitlog si Tuwa, maam-amaan siya. Ah. Oh. Hoy! Onyo maam-amo, mampakada kayo. Magpagkada kayo. Yeah. Oh, yeah. Maugtuman nyo Sisiwit, sisiwit. sa tuon sisiwit ko. Sisiwit, sisiwit. Sisiwit. Oh, yes. Sisiwit Oh, man. ko, masisiwit ko. Sisiwit, Asar sisiwit. na gito, duwa. Sisiwit, sisiwit. Nung lumawa. Sisiwit, sisiwit. Sisiwit, sisiwit. Borboron ko. Sumura. Nagsulag ka. No ako man. Sisiwit, sisiwit. Oh. Sisiwit, sisiwit. Sa ko. Nagpangit nga remix atan. Paamo. Sisiwit, sisiwit. Sisiwit. Dasa ko. Sisiwit, 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 sisiwit. Adi si kayo. Tuloy man. Mga asar. Di ng paamo. Sisiwit, sisiwit. Hoy. Sisiwit, 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 Borboron, sisiwit. borboron. Yes. Natapos din sa natin ng Paul 1. Sisiwit, Sisiwit. sisiwit. Isagsagat pa lang kaya ating programa. Nga na Paul 1. Ray Au Ni ni Ilocano. At paglaingam. Mga asar. Okay, agibasa tayong sad ka sa umululin na kita sa balin Ay, ne. nagdidinurunda ka ro dahil. Gina Valda sa Banto Pasalo na share ko na mga idol. Awan na sabi watak niya. pakiulit. Na share ko na mga idol. Ay, sabi ganun niya. na. DJ Klang kantay man dyan. Basol ko ka di please. Salamat. Brendalyn. Yeah. Kaya tama naman ang ayun. Andyan tama sa na Ate yun, Irene Ita. siya po ang Oy. kakanta niya. Basul ko kadi. Ang kasyan. Nulipat. Ang kasyan. Iti pagkanta dyan. Basol mo lalaki. Hoy. Ganun sadya. Agsala dagiti awan na awat na nga ayuda. Gladys Asuncion Bilyawan. At daw gugutan na ata. Awan na alam, Ako mo na kapsat. alam ng ayuda. Oy, siguro. Nagtayag ka, DJ Klang. Nataytayag ka pa yung ni Madam Irene pang Miss Universe tayag mo. Pop. Nataytayag sana ata Irene ganyan. Apay kaya mo, no ka sa ibagbagada ka. Right. Madi man lang. Miss Universe nga. Mga DJ, kantahin niyo man tayo kantang Bagbagang Agnanayong. Agnanayong ahang Agnanayon. Nga Agnanayon. ayayatin ka. GG. Dito'y Siga- kami kay... Si katay driver mi, tapos yung Miss Universe ka manahin. So, fine. Di nagadoon na yung akmo mo. Rolls Oh, mo. bakit? Kahit si katay driver, tiray aw. Oh. Official driver. Oh, Ah. Ajay ko. Jai. Ang kalain Ajay ba? Ajay Gold, Ajay. Baryam, Apay, Ajay apay, Kulay apay. Blue. Sky Blue. Apay. At nakad binarian dito. At Awan, kawan. di binarian ko. Ante ka na dyan. Apay, pabaryayo pa nga. Ang garod, apay ka sa pulan ka pa, barya. Awanan. Ah, okay. Ay, Ay. awan binaryaan. Hamoy subsublin tagkanta ni Ante. Ay, Di damage okay. lang to ulit, Ajay. So, fine. Wan. Okay, sige. Aha. Ay, bantay yung sudadamdama. Wen. Right. Anong pangalan nung nag-sponsor? Ayan, ni Guillermo and Ate Lita. Ayan, thank you so much po. Kadagiti. Maraming thank you po. Oo. Okay, President DJ Klang, watching from Qatar, GG. Hello, Ma'am Mrs. Mate. Ayan.
Shout out, David Martinez de la Cruz. Requested song, Hello Love. Data na idol ko una. Editor. Nagpartak Napakasipag. nga, nagsipag man data nga editor. Agyaman kami unay kanyang David Martinez de la Cruz. Kan kastamit kiniton niya nga nakaanos nga aga download. Why? Ken agad edit nito. Upload ko naman. Agyap upload iti videos tayo dito Data, na kasati ton niyang, danda mag-sponsor pa 10,000. Apo. Okay, sige nga ulit. Si Ma'am Bing Smith, hello. Requested song, Dita Dinam. Alex Paloma Ramos, requested song, Banatiran. Excel Esteban, requested song, Picture in the Frame. Oh, problema. Data ni Irene. Why? Oh. Hindi. Pakantahin muna natin si Ante kasi agawid dagi jay ko. Ay. Amo yung dagita. Ano ba'y bayad tanda damage dagi jay. Well, 5,000 ko naman. 5,000 ko. Ayan, ay bantay ko rin ni Ante Tessa. Ihandam takandam na Ante Tessa. Ayan. Yo, touch my heart man. Okay. Touch my heart ka na, Ante Tessa. Okay, dagita datoy na po. Kuan, yung mga hindi pa po nakapag-share and dagitindihan ko pa yung po na i-shout out. Ayan, i-shout out yun. Ay, say present kayo. Top na may shout out kayo. Maysa. Hello, Tita Jo Ramos. Hello, Kenny Rogers of Isabela. Awan. Nanonood siya bago ngayon. gumaro. Hello manong body ko ma. Ako, nagsayang takawang maun. So, Nagadot taba dito. Kada. ay, Oh, sayang. Ate, Oh, hanyo unay pakpakan ng taba. Nakadamdamang. ni Manong Raymond. ah, Sayang nga ni pare body kung kunana. sapay nagadot taba ko na nga ron. Ayan, binabati rin namin ng magandang oras yung mga taga Switzerland. Hello sa inyong lahat. Dati tadya Ate Viviana Joe Balasimon, Ramos. Tita Jo Ramos, Tita Remy. Mauricio. Tita Dina, Dumisi. Ayan, adik apo nga tagigaysada pa. Ken Tito Ray Lagmay. Yeah, psst. Ay, Ayan, Tamo ka dadya ka Switzerland. dakit to, Pilipinas. ayan, ihanda na natin yung kanta ni Ate Tessa. You touch my heart ka na, Ate Tessa. Oh, nagdadesa. Tim song da, marchang ka mo pa. Marchaman. Alright, ayan, dagiti po. Ubek, damdamada po mga neng. Dagiti pa ilang babakit kinlalakay po ti mga. Dagiti ninong kininang. Kinidalayon na po dagiti silipon nyo. Ay, silipin. Ay, Silipin nga. hanga nakalive ato yung te. Awan na boy-boyan. Awan. Doy kami lang agla-live na yun. Okay. Anya kinititak tesa na yan. Nervyoso ka kit nakalalain ka mga kumansyon. Win man. Ayan, kantahin na po ti. You touch my heart. Sigurado. Ay, sigurado. Agbid dagitay kwa ditakta. Ay, bang garot kabsat mong tadwa kayon. Tilita, oh my God, atadwa kayon ni, oh. Why? Hanga naka-live, oh my God. Haan, oh my God. Ay na, nagpipintas po. dagita nga boss-bosses yo ka. Imo yun lang ditay kwa. Wen man. Po, nyakin ni. You touch my heart. Tilita, oh my God, My God, place. Oh, damage ka na, Tessa, kanyam. Ay, kung na nanti, Tessa. Ayan, urorain na ang tilita po. Ana. Ay, kabisado. Ah, Okay, ayan, ang tilita, oh my God. Duwa yung magkapatid. Dati nga kabsat. Dati nga rin din na po, dati na You Touch My Heart nga kanta ni Auntie Tessa. Manipot pa lang nga po dito yung programa tayo na Ball 1, Rayaw Ni Ilocano. You touch my heart. Ano na? Diyos ko. Cry out. So deep inside. Ano na? Each night I spend with you. Ang mabuutan ng Uncle Rene ngayon ko tayo may sabakan o kasilaing. My dream. May sunang ialakin. You touch this heart. Touch never been touched Ano na? before. Apo. I know what else I know in this whole wide
po yung panangagbubuya po di programa tayo na Ball Wine. Rayaw ni Ilocano. Anyan nga ganas na. If you are weak Aha. and you feel what I feel, you can stay forever by my side. So when I'm away, Aha. I find you by my side. 'Cause only you can make my dreams come true. Only you can make my dreams come true. Rayaw ni Ilocano. Pare Jane, yung sponsor mo naman. Apa? Sumayaw ka eh. Alalala. Ayan. Datapo pa lang diyan. Tita sa babalik yan mamaya. Oo. Babalik yan mamaya. Dalawa Sabi nila babalik daw siya. Dalawa sila ni Antilita. Sa Antilita sana, dalawa sila. Yung magkapatid. Sila Ayan. plaka. Sabi nila, oh, naglaing data nga nagkanta. Makasangit na ba'y ka no? Tiki na pintas ti kanta, Mantilita. Anyan. Ay, Antitesa kayo. Ay na! Happy watching kini Bernard Dabag, Nieves Aspirin. Yes. Ah, nagmayat man, naglalaing dagita import yo. Panalo. Siyempre. As ja, nga bali nga dambulan, di kita talo nga DJ show, basta kita import Hoy, naglalaing. sobra ka mo. Nagsakit met na ba nagsasama? Matutudok mo jirik namin. Ay, kasi, talo tayo mga kunak. Oray si Kalata ni Damay Mount. Ay. Nga bali nga dambula kaon, wag lang nga kita duwa. Ayo. hindi naman halata, no? Na, Ganon. na, Kung namit ni Ma'am Perlita Padilla, babalik, sabi niya. Why? Babalik at babalik yan talaga, ma'am. Ah. Galing-galing, Ate Teza. Musta Manong Rin, Konani. Ay, Manong Rene. Konani, Kuya Buddy. Gumaro. Ah. Sayang, Kuya Buddy, na isurot na ka kumatagdang. sayang dagiti Saka tataba. wamit gamin talaga ti pagluganan. Siksikan pa yon. Ana, jengat nga tong directress. Shout out! Ignas Giyaw. Endless love. Endless love. Stewart Bautista. Love me with all of your heart. Lito Limpo. Nagbasid song pinal ka nga tukmem. Tulping nga. Lupito Balagtas. Hello. Fred Avalos na ipas. Hello, sir. Happy watching. And Anthony Kalate. Nagbasid song Suddenly. Ayan, kaya binabati ko rin lahat ng mga umiinom na natutulog daw sa inuman dyan. Oh. Atay advertisement kini kwa nga eh. Kini. Ay, kisampre amuyo mo. Ay, Sir Stewart Bautista, atay para kanyam. Nadamag ko ading nga at dadadapilan nyo. Alright. Umay ko man idapil sa ngalawas nga unas ko. Kukwam tay tugbog na, takukwak tay usang na. No agarapyado ka ading, uray ipilota. Nadamag ko ading nga at dadadapilan nyo. Alright. Umay ko man idapil sa ngalawas nga unas ko. Kukwam tay tugbog na, takukwak tay usang na. No agrabyado ka ading, uray ipilota. Wow, wow. Alright. Baho Para na kini yan. Sir Stewart. Sir Stewart. Nga wanag uunas. Wan. Okay, sabi, ayan, binabati ko rin ng magandang gabi. Ang Isabelino ako, Abu Dhabi, chapter. Dagita. Headed by, Larry Gumangan. Agi-sponsor dan sa kano kanya tayo, dagita. Apaw, Sabi yan. nila, Wen. ayan, thank you, mag-advance thank you na kami sa Isabelino ako, chapter. Mm. Kaya i-share mo mintin, Sir Larry, dating stream tayo. Kaya Bas- di ka pa nakapag-subscribe yan ti YouTube tayo, Apo. Search lang di Marvin Agne Oray Aw ni Ilocano, Sir Larry. Oo. Kahit hanyo mo tin liplipatan tayo subscribe, tabasit lang inin kit
Mag-aabot na tayo mapanin. sa 1K. When? Ayan, gusto nga konting pan na lang po. Konting tulong. Oo, konting tulong na lang. Please, please, please. Sabi ni Ate Gina Valdez, Abanto Paselo, basta naglalaing kayo para kanyak, kunana. Anyan. Thank you. Mayat atoy nga programa kanyakon, gamin nga kami nga agbuya, kinibaket ko, Nymphanera, nagpintas nga talaga. G. Lobadonera. Thank you so much, Sir G. Ayan. Okay, coming from Ma'am Glenda Lacar, Gahez, Agabaw. Request din pati ni Ate Lita, duet kan Ate Teza. Musta mga ate lahat, karayaw ni Ilocano. Ag-duet kayo kano, kano ni Ate Glenda Lacar, Agabaw. Oh. Saan kayo nagawid karayaw, nasapa kayo ng rugi? Apo. Present ko na ni Ma'am Prezila Madriaga. Agawid kami damdama, Ma'am Prezila. Iso nga nasapa kami nga ng rugi. Kami mit dumigos Why? Da kayo mo. Shout out po watching from San Jose City, Occidental Mindoro, DJ Marlon Lubon. Okay. Naglalang kayo man ko na ni Lola Esther de Jesus. Ayan, thank you Lola. Ignas Gio, request ka man ading ko Marvin, kantay man tay Endless Love. Doon kayo ni DJ lang. Apay, kakastoy ti boses ko. English lab? Oh, English Love. Great kuman ni Uncle Romy Castillo ken Anthony Calating agbuy-buya sir coming from Sir Stewart Bautista. Okay, coming from Sir Jeffrey Costa. Rush your love on me, pwede po. Na ibag nga aldaw yung amin, mabuhay kay amin. Okay. I-share yung garo din, apo, dagitihan pa yung nakapag-share. Dawati garo din nga ka sa, anong tawag doon? Kas sa premyo yung lata Pangsubad kanyamin, pang subad yung lata kanyamin. pangsubad. Ayan, i-share yun, apo, kadagiti, bukod yun. Nga wall. Shout out kami dito, Kainta Boys. Rawil ka namin yun dito. Ayan, kahit ko lang pa kamukha kabsat, meron na tayong 7,700 followers ng ating page. Wow. For almost 1 month, no? Ay, magto 2 months na. Oo, 2 sa months pala. 15. Congratulations, Rayaw ni Ilocano. Naibang karabihim, Sir JR Sinon, coming from JJ. Duet naman po kayo ni Auntie Tessa at Auntie Lita, watching from Pasig, Hana B. Guillermo. Magagaling yung dalawang magkapatid. Sana nga mapagbigyan din tayo. Barbaring ang tinuog, Jowet kay Gatwa. Dadutag subscribe yan ti YouTube tayo. When? Sige, numay kay ka din. When? Shout out to Returco family from San Guillermo, Isabela, Kyrel S. Ecode. Happy watching Ate Sonia Lagan of Malaysia, kay Ate Hermia Saladino Era. Makaparayaw kayo talaga, may sama na kanta ni Tom Jones po. Joel Solomon, kayang-kaya yan. Walang Oh, problema. tayong kaya na yun. Sir Berentaur, Rajaman Goldigger, please. Thank you. Come from Ate Vivian Abalos. Anyam ako na medjay. Sponsor tata, narigat pabainan natin. Apo na yan. Di kahit nangasawin ni Sad Kaun. Ay, Siyempre. unahin niya, dagiti ko ayo pa ya. Kuya Buddy. Ayan. Sapay ko matanda pa yung maninti oras ay ti tayo nga makapag-guest ka ng itirayaw ni Ilocano. Yes. Kasi naisama ka namin sa uniform. Meron kang uniform, Kuya Buddy. T-shirt pala. Talaga Yung ba? kulay black. Okay, so Cora Tarayo Mazi, hello mga idol. Good evening po, Karayaw, Junlin Ramos. Okay, kakapsat, ayan. May mangipatayab to may isa nga sa miweng. When? Nga, sasagot pa lang kanya ni Manong Ray. Kanta ka na pa uluan. Gold digger nga sa request ni Sir, Ma'am Vivian Abalos, Abalos. Simon of Switzerland. Apay kasta kayo. Passport di sa tinlit Pasko, ang ramang plane ticket ko. Tap na ni nakatrabaho day Amerika, aduntot dolyar ko. Nagabrood ako, darling ko, tap nun paiten ko ticket daw mo. Milyon-milyon, akan bigatin nakin regalo. At tuyak na nagbalik bayan, tap nun umay ka sa rungkaran. Asawain ka kuman, siyak magtantay, tinalikodam. Mas daawak man tao galim, tadamatan sa balim. Nagding patawid ko, isupayan, tayo nagiduli. Rayaw! Ilocano! Passport di sa tinlit Pasko, ang ramang plane ticket ko.
tapno ni nagkatrabaho Day Amerika aduntot dolyar ko Nag-abroad ako darling ko Tapnon may ten ko ticket daw mo Milyon-milyon akat tidak din naging regalo At tuyak na nagbalik bayan Tapnon umay ka sa arong karan Asawayan ka kumangam Siyak nagtatay tinalikodam Mas daawak man tao galim Tadamit din sa balim Nagiging patawid ko isupayantay Nagidulin Aray Ay, sayang day di balay loti kut sising-sing aritos kwentas kenrilo. Oh my God. Day di bakya sapatos bikini brachiotix kenay bro. Sayang. Sayang day di short pantalon t-shirt duster sotana bestida ken medyas ngented ko. Day di paglutuan, pagrikado ken katulong a 20. When ko. Sayang day di television Betamax refrigerator. Washing machine, electric fan, air condition kan radyo. Day di pa kaldero ba nga kaserola paryok kan aklo. At dapay kot Sara. Tinidor, aprilata imo ko. Buneng pagasa at timba kung tayo palanggana biyag ko. Nakakaskasang timba ay mo biyag ko. Di mo man lapin ang panunot. Di mo man lapin ang panunot ti sakripisyo. Inikan kamet iti husto. Talaga kan kompleto. Wen biyak ko, tadabay katre. Ikamen, pinggan pagtugawan labisaan, libro, papel, ballpen, pencil, pen, telpen na pagsurat mo. Maumakon! Mauma ka lang, ha? Maumakon na may bagabadyar, dumapay nganted ko. Ngayon, repeng na laeng. Repeng na laeng, dapat mo mga talaga nga sikakit man ang ikulbo. Di mo man lamalagip. Nga pati dahi di sabon. Shampoo. Pagkabot ti gili-gili. Pag-ingat, pagsipil yung winutot brass, tapno lang may kata, tartar, tangipan mo. Talaga si ka. Talaga si ka, gold digger ka. Di ka pa ilang kuli pagpag. Insukat na kitinta, makamalas kinamanaw inalmuranas. Di ka ba ilang baling apalta tinubulbrag. Kung ano na yun naman, Eh! Oh my God. Ayan, natapos isunod na paulwan. Gold digger nga sagsagad pa lang kini Ate Vivian Abalon Simon of Switzerland. Hay kunak no, di title. Okay, tuloy tayo karoon din agibasa, dagiti mensahe Greetings, yaw. greetings. Ayan. Dagita, Aha. mana boses apo, tirinyo nga rodin tadumngeg kamin, hehe, Jeffrey Acosta. Shout out ti taga Camantiles, Urdaneta, Pangasinan Idol, Hilda Kibido. Okay. Ngayon arabi amin mga DJ friend Ray, ading Marvin, ading Klang, request ko man tayo. Di tayo naman nagkurangak. Thank you mga idol. Coming from Remedios di Pascua. Okay. Request naman po si Kuya Dan Valdez Bagulo, Rest Your Love on Me. Ayan. Kayang-kaya ata. Oho. Po. Ajay, anak ni Uncle Orlan natoy. Ayan. Sabi naman ni Kuya Buddy Gumaro, thanks sa t-shirt, love you karayaw, mabuhay po kayo para makapagbigay ng saya sa bawat isa sa amin. Yeah. Isa ka rin doon, Kuya Buddy, na nagbibigay ng saya. Oo. Hamo ko na inta mapangkalat ta dito. Wan kan kasamat isumit amin dagiti na kakadwa tayo po nga ada iti tayak iti musika. No kacho apo tayo guest iti programa nga reaw ni Lucano. Open na open. Open na open po ti guesting apo. Okay, sige. Hello to my Uncle Jonathan Petines. Maria Sili Mapaladay, hello po, good evening sa inyong lahat. Agibuy-buy manon ni Sir Berentor. Kuna ni Ate Vivian Avalos Simon. Hello po, pa-shoutout nga po dito sa Hong Kong, Jufel Asuncion Soriano. Pa-shoutout man, La Consay Family Ken, Leones West, Tubao, La Union, nagapukin ni Jimmy, La Consay. Hello, Tita Nena Nagamafrangayan, Roas Isabella. Good evening, DJ Ganda, Sir Martin. Cancer Ray nga pogi. Kunan. Pau. Naibagarabi tayo aming karayaw, coming from Ate Virgie. Paet. Good afternoon, London time, Sir Marvin Ray and DJ Klang. Request ko man tayo kanta nga, Can't Take My Eyes Off You. Thank you mga idol, coming from Ma'am Ching. Ganit-nita. Ayan. Kayang-kaya ta, Jai? Kaya yun ata. Kaya ni ate ko.
Oh, ibabam na ko. Hoy! Diyan niya si Babak. Adi short mo. transpose na. Ay, transpose. Grabe, makapatawa launay. Hello, Ate Nelda or Ate Nelda Esmaliari of Macau. Pa-shoutout man, taga Jet Banzan, Guillermo, mga Lods, Raymar Camacho. Oh, nakaabot takmanan mga idol pa-shoutout Family Martinez, Dita Burgos, Isabella, coming from Faded Love. Okay, sa mga hindi pa po nag-share, i-share tayo ang kakabsat kadagiti book ko tayo niya wall. Tap na doon tayo pang-aagdadanggay ang kakadwa. Itang rabi. Kaya tayong umay kayo in kami manon mangisagot. Di may isang sunata. Apo, nagtudaw. Nako. Apaw. May kan. Maikan, Marvin. Pa-shoutout naman mga idol. Request man tayo awan patag dinaglabas mga idol watching here in Vegan. Sami Impalido, Regpala. Okay, kayang-kaya yan. Kayang-kaya. Nimbaga karay out, tagas dito Santiago Reyna Mercedes. Saya-saya sa pakikinig at panunod. Thank you mga DJ Roger Reyes. Ayun. Okay. Nakita po taga Santiago rin ng Mercedes na yung baga po nga Rabio kada kaya may amin. Oo. Shoutout man mga idol namin nga taga Amulung. Pa-play naman ng kantang Idol Damagik Man Ken ka. Apo. Noel Verbo. Kay Rel S. Ikud. Pa-request po DJ Klang. Akin ka na lang. Thank you. Wala po. Naikata. Jikwara bukub ko tata. Okay. Kami from Lupito Balagtas. Good evening po sa inyong lahat watching from Florida, USA. Ayan. Si Sir Lupita. Lupito, isa rin ata itong magtutulong sa ating programa dyan sa Florida, USA. Wow. Naimbakarabiyo karayaw, awan labas na narayaw ni Ilocano. Anyan? Okay, sige kakabsat. Gawin kami manin mangi sagot may isang sunata. Hoy, Oh, ay, nakababan. nyata nga. Puka-puka na. Diyan. Jai. Ate sunata, isang sagot po pa ilang kini Ma'am Ching, ganiti of London. Ay! Sunata ng Paul Juan. Can't take my eyes off you. Oh, yun. Baring kayak ah. Why? Nakababa. Hoy, Naka-transpose. Okay. ayan, can't take my eyes off you. Dito pala programa to na Paul Juan. Rayaw! Ilocano. Aha! You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Right on the way that is there. There's nothing else to compare. The sight of you is sweet. And of you and your sweet. But if you feel like I'm big, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. All right. Rayaw ni Ilocano. I love you, baby, and if it's not alright, I need you, baby. Through all my lonely nights, I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray, oh, pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. All right. Rayaw ni Ilocano. Agsala ka kanu Manong Ray. Nadwang ka nun ni Manong Rene. Kuna ni Kuya Bade.
Can't take my eyes off you. Kasagsagan pa lang kini Ma'am Shane ganit ni of London. Okay. Dito pa lang programa din na Paul One. Rayaw ni Ilocano. Apo, naglaing ang chorus. Ah. Okay, agiba sa Tagarudan. Kasi ang daming request, may banatiran pa. Oo. May damagik mangkin ka. May long distance pa. Ay na. Okay, sige. Agibasa tayo tilima. Tayo patkan tayo di request na nagpigsa tudo baka brown out. Sino? Nagpigsa tudo ni. Dapat i-request nakin ni Irene. Ay, win, ana, Jai? Basul Kukadi. Kantain na to. Iya bantangatan. So na pa ilang, Kuya Marvin, or kantain pa ilang di request? So na pa ilang? Okay, bantay mo pa ilang kardalit na ate Irene Macalinaw. Kantain na po di request nga. Basul Kukadi. You're welcome, Ma'am Shane, ganit ni Ita. Jigig lang, kablawak maniinsan ko nga Dante kiniipag ko nga nena nagum Gina Valdez sa Banto Paselo. Good evening, mga idol. Ayan, ibantayan ni ate Irene Macalinaw, kantayin na Jay, kanta nga Basul Kukadi. And picture in the Ay, frame. wag ka, Ayun, picture in the dalawa na. frame, Oo, bye. oo naman pala. Nalimutan ko. Ayan. Okay. Atin na po. Ayan. Wala kayo. Ang pigsa ng tudo na. Okay, dating na po tayo kakanta na po. Aha, bayat nga Basul orte pa Kukadi. nagtutuloy. At yun na po tayo sagot ni ading Irene Macalinaw. May isang sa may wang. Basul, Basul na kadi, wino Basul Kukadi. Basul na kadi. Basul na kadi. Basul Kukadi, gulipatin ka, kaungan to'y puso.
Rayaw ni Ilocano. Ayan. Kata, bakit nga ortin di pa nagtultuli ka kabsat? Kata, ikantay man pa yung matiwaya, tigiti greetings. Okay. Tani, agdidinurundan. Ay, at dapat kami sumaruno, ading. Good request mo lang dati, iti may isang pagayam tayo. Agibasa kami lang. Agibasa tayo pa lang. Sige. Good evening, good evening, mga ni, hello, check. Good evening, mga idol ko na ni Herbert Alonso. Gina Pasilo, ko na DJ Klang, ko na kablaawak man ninsan ko. Nga dante kiniipag ko nga nena nagom. Ag-request nakman, ay ayaten ka, ko na ni Annalyn Lucas. Ko na ni Ann Mix. Good evening, request man. Ano to masisipi ko na naman. Masisipi, at takatikanta masisipi. Awan na po ata. Pa-shoutout man ni J. Dita Lubas, La Trinidad, Benguet. Thanks ko na na. Okay. Ingat kayo sa pag-uwi nyo, mga karaya ko na ni Buddy Gumaro. Okay. Thank you, Sir Kuya Bads. Mm. DJ Klang, galing mo po kumanta. Pa-request naman po, Jay Out of Reach. Sabay kas dyan. Nagmameta request na yan. Kastamit kang kainsan ay bagmet nga rabiim. Ayan, mayroon po tayo ulit ng sponsor, 500 pesos coming from, ayan, mama po ni Catherine Juan. Ayan. Mama ni Catherine Huaton, si Gemma Huaton. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Gemma. Nanonood siya ngayong oras. Okay na okay po si Catherine dito. Wag ka pong mag-alala. Okay, sige. Kuya Ray, pa-request naman po ng Help Me Make It Through the Night. Salamat po. Coming from Ate Maricel Abuan Ramirez. Wow, gagaling mga jazz nyo, mga DJs. Coming from Ate Nelda. Ako. Nagimasmat day nga kantan, kaanakan, Valiente, Erwin, MG. Po na yan. Nagbubigay ng uncle ko nga Erwin dito na Kutog Grande ba Jenda? Kutog Grande? Wayne Reyna Mercedes. Reyna Mercedes. Kumusta po na kita na Valiente family dito, lalo na kini Uncle Erwin, ni Lolo nga Alipio, kin kasama din ni Lola Iti, and then ni Uncle Nelson, Wilson, kanda kaya amin na po dito ang family Valiente, kini antik nga Aisa. Oo, ayan. Good evening, Karayaw. Sabi naman ni Tita Crescencio Mariano Agpasa. Hi, Ipag Gina Valdez sa Banto Paselo, coming from Tita Nena Nagum. Wow! Naglalaik ti boses ni Manangon ko na Enrico F. Seno. Makapasangot ko na. Okay, sige. May bang rabiyo Karayaw ni Ilocano, kuyang kantay man siya request ko na kailiw ka. Isagsagot ko, kinikasinsin ko, kuyang salamat. And God bless. Coming from Charlene Rivera Domingo, Begad. Okay, natibay lang karati may isang asunata kapsata. Hello, Tita Dina Dumingsale. Welcome back, mga Karayaw ni Ilocano. Ayan, natibay lang may isang asunata ng Paul Wine. Banatiran. May sagsagot pa lang kanya yun. Di programa tayo ng Paul Wine. Rayaw ni Ilocano. Alright, Banatiran. Nagragsakan. Siyempre. Anyan datan. Banatiran. Banatiran. Bumawit naman kanta Manuray. Banatiran. Aha! Tadut-dut mut kalilipno sa Banatiran. tapanggep mo di ka patuluyan Banatiran. suminaka Aha! sa dinuay at papanam sa dinuban natiran aniya kayo din kapag disuan Rayaw ni Ilocano. anya kayo Banatiran. mo banatiran
banatiran, 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 banatiran. Awan, pilit ngain ka, isa pulan, banatiran, kasikat sarming, apagan ninawan, tiran niya, jay init ken bulan, Aha! tani kayo, nagsabong ken ayat panawam man, Banatiran, banatiran, banatiran. ay babawem tut ka maudyanan, nung niliday ti matumpungan. Alright, Rayaw ni Ilocano. Kami dyan imanaan. MMJ Band. Takmem, Balangkang Sounds and Lights. Akayo, di kayat mo, banatiran, Banatiran, banatiran. Oy. tokmem, apinalkang, auray no, awan, Tila. pilit ngain ka, isa pula, tokmem, apinalkang, Abay, Ajay. sarming, Ipa-request na. apagan ninawan, syun, balkat, bildat, tiran niya, Apo, delikado. jay init ken bulan, kau ang dahilan butchiki, Oh, kani kaya ano mo kayo, ibislak ka? nagsabong ken ayat Magellan. panawam malaki sarabo, Hoy. ay babaw yem tut bislak ka maudyanan, nuniliday ti matumpungan, Banatira. anya akayo, di kayat mo, banatiran, bislak, auray no awan, Raka. pilit ngain ka isa pulan, Magellan, kasikat sarming, apagan ninawan, diran niya, jay init ken bulan, tani kayo, nagsabong ken ayat panawam man, itong gatang ay babaw yem tut ka maudyan, nuniliday ti matumpungan, pitong gatang, Hoy. Alright, Rayaw Ni Ilocano. rayaw, Ni Ilocano. Apay nagmayaman di kantam, nagado lyrics na. apa, Amin di pundok na ibaga na. Apay kas jay. Ayun ang bagong lyrics now. Ay, Ajay. Ngimhang kasala aja bislak ijay kay man nakasarabaw. man, Man, nakasali. Aha. Adapoy kadaik bago ata. Hmm. Magibasa tayo, untap naman kado tayo. Why? Why? Okay, sabi naman ni sana tayo. Tapos na yan. Good evening po, pa-request ay ayatan ka Annalina Lado, Lucas. Naimba karabi tayo amin na po ang labas na kami from Baby Lads, Nigos, Versosa. Ayan, hello sa ating 225 viewers. yan, sure pa mura po. Share pa more. Naibang karabi yung mga karayaw ni Ilocano pa request po si Siwit para kay Ate Gina Valdez Abanto Paseo. Nalpas na dyan. Nalpasin din Ma'am Marilyn Castillo. Good evening mga ka-idols. Pa request man, Good As I Was To You. Mga kantayin ni DJ Clang. Thanks. Sidal. Hampay nalpasata.
Bagarabi, karayaw, tayo man agsipot-sipot ka ding Marvin. Ayan, sakto da ni ate. Hampay nalpasata. Irene, kantahin na damdama. Parequest man mga idol, kariken ka. Thanks mga idol. Corazon, Awan Kabel. dayta. Sir Marvin, na yung bagarabi iyo, kablaawak man pa anak ko nga waway dito Saudi. I-request man ti kanta nga. Dakila kayo na salamat Sir Marvin. Imelda Bautista. Aha. Sige. Parequest Sige. man tayo kanta nga adda akong biyag ko. Salamat po. Pau. Imbagal daw yung amin dita, request man po, bulod nga yat, Hampay. Binulod na kami dyan, ayatek, hehe. Thank you, God bless, Elizabeth G. Anya? Isubliyon. Subliyo na po. Okay, so, coming from Enrico Absano, kablaok man dagi jay anak ko, Jay Zamboanga City, Diana Jane, at Maria Ivy, si Tutot Ken Tuetwe. Kinibayot. Salamat si... Hampay ka nagnagan. Tutot, tuwet, kinibayot. Kasi tumamot tinagan. Kanak mo. Stress reliever kayo nga talaga. The best kayo. Coming from Priscilla Madriag. Thank you so much, Apo. Lito Limbo for 7Cs. Pakikanta po. Thank you. Ayan, mamaya. Ray Bagarabi yung mga idol. Kablawak man ni Tito SB Romel Riñon. Nga madama buybuyat at talaga ang idol na kayo. Pa-request ko man. Mete na po Ibayzinho love song ay giyaman. Hello Asby Romel Riñon. Happy watching. Ayan, Hello, malapit Asby. nang matapos yung uniform namin. Katatapay lang nga po, SB. Thank you so much. Oo. Di pananglalab mo itirayaw ni Lucano. Hello mga bulusan. Family Jan Kuling Kabatuan. Kabagyan kayo siguro bulusan nak di balasa nga. Tagadangan Reyna Mercedes ti pamilya. Kabagyan mi pay Tiramil family. Coming from Tita Remy Mauricio. Ayan siguro nga no. Uy. Ani Ma'am Sika. Pa-request nga kantahin ninyo yung ikaw ang dahilan and tukme mapinalkang. Nakaw. Aha. Atan sa nagmaayon si kantak DJ. When garod. Yung Awag kami kinasdayan. bago namin, ayan, kantay pa lang dyan request ng Ano dyan? Help Me Ay, wan. ni Ate Maricel. Abon. Help me make it through the night. O yan, sugsagot mo pa lang kanya yung aming nga buy-buy tayo nga oras. No kadag show tayo kumakit, banatiran ti request kanya. Madel. Aday, adulaw na lyrics na dyan. Wen, adong maibagam nga kanta. Delikado. Baka i-request namin. Dario pa yung mouth. Awan, Dario, ibaga na wen. nga kanta na. Uy. Naluko Ore ko man, ate. ibaganat exchange of heart. I do love you. Gusto na. Ay, Don't say goodbye. Hanap ay kinanta. Wen. Kantay mata damdama. Allah. Allah. Itira man naging Tom Jones ba yun? Mga Tom Jones ba yun? Ay, Tom wen. Jones, siguro. Ayun. Ore, lima lang ka nung nga Tom Jones. Wen, imidlim. Okay, atin ang putis natin na Paul Wine. Help me make it through the night. Kaya isang sagot ko pa lang kina Ate Maricel. Abon. Dito yung pala programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Pegas Jai. Take the rebound from my Plakan sa mata. Oy, lang. shake it loose and let it fall. Awan din narugasan kami. Laying soft against the wind, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side Abo, mangiturturong. Kita nyo man, no, sumagsagat ato, BS. till the early okay. morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. Karunuyo, Diyos I'm lang. trying to understand. Tiraman nyo, di man nakisarabo. Ay, Let the devil take tomorrow. Let's go tonight. I need a friend. Yesterday is that Virgin na nawatorga. And tomorrow's out of sight. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. Right
Rayaw. Ni Ilocano. Aha. Ah. Hey! I don't care what's right or wrong. I will try to understand. Let the devil take tomorrow. 'Cause Lord, tonight I need a friend. Yesterday is that and tomorrow's outside. It's all sad to be alone. Help me make it through the night. I don't have to be alone. Help me make it through the night. Rayaw ni Ilocano. Aha, ano ba lang pati sa natin ng Ball 1, help me make it through the night. Sige, sige. Ayan, ay, bantay pa lang na Ate Irene. Okay. Sige. Okay. At no ti important matter. Alagad ba iti pa nagtultuli ako ti programa tayo. Ayan, kata yaban tayo mga rod ni Irene. May sumangpay lang ti mga badang kanyak dito. Ipakanta tayo. Basa ka ba lang kadagiti ni Uy, nagiti pa lang ako. Tapang isagsagan natin tayo kanta ng Picture in the Brain. Mabuti na lang at nakita ko ang rayaw ni Ilocano ko na ni Enrico Sino. Po? Okay. Kung naman ni Elizabeth Gika, awan mo't lamang isala kanya ko, kung na mga karayaw ni Ilocano, sapay nagmayat sunata na, kunana. Herbert Gumaro Alonso, galing naman DJ Klang, isa pa nga, kunana. Yahoo, kunana mga DJ namin, kunana ni Remy Mauricio. Ohastro. Elaine Ohastro. Ay, siya pala yung nagbigay ng sponsorship namin kanina. Si Ma'am Elaine Dina. Ayan. Ostro. Madi. From Hawaii. Ay, from Hawaii. Nagdakkel mo jintid na 30 milan. Sa mo mga kota ko nadala nga rote nga secret sponsor suna. Aya. Imbaga mo ginaganan nga anya? Elaine Dina. Oo, hamoy pagbaga. Elaine Dina Ohastro. Ayan. Nag-sponsor ti 30 mil. Ala. Watching. Happy watching, ma'am. Happy watching, ma'am. Nay, Makatanggal ti pagod dito ya Saudi ko na ni Enrico Sino. Yahoo. Hello, testing mic. Yahoo ko na. May Apinas apay. jay. agore ka. Hello. Hello. Ayan, danwano. Hello. Ayun. Nagutid. Apay kas jay. Nagutad da jay kwaji powered. Yahoo ko na. That's our DJ Klang. Ganda ko na ni Ma'am Dina Duminsil. Okay, bayat nga rin timanan pa nagtultuloy. Iyaban ta nga rin ni Irene. Iyaban mi man ni Ading Irene. Ading Irene. Jaji mic mo. Okay. Nakantay so, anya di kanta. Picture in the Brain. Picture in the frame. Anya? Iipit na kano dito ini aji kastana, aji pagkopyaan na. Ay. Kunak na niya iipin. Kamanay saan? Nakabasol ka. Nay, ala ka. Basol mo data. Why? Okay. Iti pa nagtultuloy apo ti programa tayo. Doon man nga mga ipaikenda kayo ni Ading Irene Makalinaw. Nga asawa ni June Makalinaw. Nga dagtatata po.
Ay, hindi. Batog tayo. Mm-mm. Pare John, happy watching. Dan. Gure ka. Sa balitin na pindot. Okay, dating na din po kanta ka na pa uluan. Picture in the frame. Manibod pa lang din programa tayo. Rayaw ni Ilocano. I finally found the words to say. How long that I intend to stay. I know you wonder now and then. How close our love is to the end. Think it's only fair to let you know that one of these days I'll have to go. But I'll be proud to wear your ring till I'm just a picture in the frame. Storm clouds together and the heavy rains may come. And when the songs are over, we'll still share the golden sun. And I still love you just the same. Till I'm just a picture in the frame. Rayaw ni Ilocano. I hold this small bouquet of words are the sweetest ones you've ever heard. 'Cause I can't think of anyone I'd rather hold till life is done. Storm clouds may gather and the heavy rains may come. And when the storms are over, we'll still share the golden sun. And I still love you just the same. Till I'm just a picture in the frame. Till I'm just a picture in the frame. Rayaw ni Ilocano. Ayan, dahil tapo tayo kanta nga na pauluan. Picture in the In the frame. frame. Alam, di ba nagtultuloy ako ti programa tayo? Hindi nga rin dapat ituloy nga gipasa ka dagiti greetings yung nagiging nabor. Tayo kainan. One. Dadatag di din no ronda. Mm-mm. Kuna niya... Ay, nawang. Shirley Castro Nuevo, good evening. Karay ako na happy watching from Cainta Rizal. Request man mga idol, naghihintay ako. Nga kantaan ko ma ni DJ Klang. Kuna na. DJ Klang, pakanta man jay out of reach. Kuna ni Raymar Camacho. Naimbang rabi napukaw jay banog taya. Nagkanta ni DJ Klang, Idol Marvin, pa-request man tay kanta ni Nelyang, I Believe in You, agyaman nagtiado ko na ni Francis Emers. Ayan. Awa na po. Pasensya kita. I-recall minto man da kita. Uy. Manipot kinilanlen. Naimbang rabi mga sir, kung na nakablaawa man ni Sir
Mamerto, direkto ko na. Iti Balawan, La Union. Thanks mga DJ ko na. Marilyn Castillo, pa-shoutout po sa anak ko na nasa US, na si Marian Castillo Barnes. Pa-request ko yari, si Rox Salamagi. Sana pa'y pagkitam kanyak no ko ah. Siyempre, tam na itikas taga si Kagituloy. Tami dyan nakapoy, di kami pinagbasak na kasi Arabi. Ayan, Tan Manong. Ita. Ayan. Dati tayo kuling ko naman. Ayan. Okay, dito na. Ay, kompromitata. Okay, coming from Noemi Corpus, Pablo na Ibagarabi Karayaw. Atay man kanta nga One Friend, Apo. Okay. Apo. Aha. Good evening, sir, madam. Kantaan niyo man tayo larawang kupas para amin nga taga Claveria, Cagayan. Salamat. Walang sabi problema. niya. Kayang-kaya. Kayang-kaya ni Manong Rayan. Nagpintas una yaho DJ Klang Klang, watching from Florida, USA. Okay. Wow, nice song and voice coming from Ate Gigi. Aha. Hello, ni Bagarabi ka rin apa. Shoutout man kinila kay Kopuraw. Oznola. Narag. Coming from Nam Namaim. Tuy Ayat. Ayat. Or Ate Shane Agaz. Te oras tayo kakadsada. 8:41 in the evening. Nasa papay, adupay nga oras si pa nagkakadwa tayo, Apo. Ayan. Sir Ray, paano makapag-message sa inyo ng personal para makapag-sponsor sana? Ayun, si directress na lang po. I-message na lang po kayo mamaya. Enrico Ah. F. Seno. Okay. Advance thank you, Sir Enrico. Na yung bagarabi karay, uray naklang na usawan tayo nagkanta ni DJ Klang. Idol Marvin, request ko man tayo kanta ni Neil Young. I believe in you, tayo isalakman ni Bakit ko. Ananay. Hello, anak Marisa. Happy watching coming from... Remy Mauricio. Uy, Apo. kapay kas dyan. Mauricio. Ulitin man. Remy Mauricio. Kablawak man na po ni mamang ko nga ni Lolita Bulusan nga madama nga ding-dingig tata. Baka kabagyan na po jay bulusan nga da kablaw tatay. Agyaman mga idol coming from Dondon. Riñon. Okay. Hello, mami ko Gina Ibonya Yip. Hello, Ma'am Gina. Happy watching. Ayan. Apo. Good evening mga pogi and gandak lang. And to all, sabi niya. Mhm. Basal mo. Babae. Babae. Ah. Hello mga idol, pa-request po, Dita Dinam. Awan nagbasulak. Thanks po. Kuna ni inyo. Mrs. Smith. Okay. Akit dawak mat, iti batuta ni Tatang Edwin Acosta. Apo na yan. Sakto. Sakto lata kita. Kayang-kaya. Kaya natin. Aha. Orek lagkod-kod ti alipuspos. Naibagarabi watching from Minanga, ang adana ni Isabella Elmo Bungag. Okay. Aganda ka pa man DJ Klang, nagpintas boses mo. Herbert Gumaro Alonso. Ananay. Pagtripan na kami ni Herbert. Win man. Hello mga marang coming from Tita Mami Gina Ibonya Ibonya Yip. Gandang gabi Kuya Ray, pa-request man si Count on You. Nakantaan Oo. ni Ading Marvin ko na Oo, sige. Joseph Guillermo. Okay. Maricel, good evening mga kakaidol. Maricel. Hello, Director Gina, coming from Tita Nelda Maliari. Hello, present lahat ng mga idols na ibagarabi dito'y Rayaw ni Ilocano. Roy Duque, bukel-bukel man apo, sabi niya. Okay, bayan atin na na po. ba nagtultuli tayo? At ating arodin man ang mga ipaay timaysa. Ay, Tom Jones nga request da. Ni Ading Marvin. Kasjay? Wey. Wow, tatay na pa yung urali. 5 ka no nga piraso nga Tom Jones. Nakadumot tayo, hindi pala sa nga pulo. Okay, dating nga rin na po tayo. Request siya po nga. Ay, Do love you. Don't say goodbye at I do love you. I Alright, know. Rayaw ni Ilocano. I know what it means Aha. to be lost in the dark. I know what it means to be tossed
the storm. I have walked alone with a heart of song and despair too heavy for peace. But you called my heart and you told my heart to forget the doubt and fears. And now that I know the joy of your love, my head is high, I can face the sky. I know that heaven is he belongs. I know for you I could die for you. I will live, I know. I have walked alone with a heart of stone and despair too heavy for peace. But you called my heart and you told my heart to forget the doubt and fears. And now that I know the joy of your love, my head is high, I cannot face the sky. I know that heaven is he belongs. I know for you I could die for you. I will live, I know. Rayaw ni Ilocano. I know. I know. At tuloy ka talang ang buhay dito yung programa tayo na pauluan. Rayaw Ni Ilocano. Ne. I know mo tajay. I know, mate. Ni Kuna no, I do love you can don't say So goodbye. Tom Jones, don't say goodbye. I love you can, I do love you can don't say goodbye. No, Well. hindi peregrina. So, ayan. Ay. Ay, po. Masunurin masyado to. Di na pa isakit ating ako. Hi. Na oras tayo, na alas 8:48. Tuloy tayo pa lang nga puti programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Okay, sige. Ayan. Ayan. Ada pa'y 5 oras nga kakadwa tayo. Ah! Ay! Ay, Kasat nun di pa nagawid tayo. ayaw ang gaya man niya. Ay na, Diyos ko. Ayan, magkakadwa tayo ang gana oras ti 9:30 in the evening. Ayan. Nagrigat mo't gamanta. Sabay pa ni Sir Roderick Molina. Ni Sir Roderick Molina kami na mo. Biniglanak nga in message. Anak ko na. Board of Judges. Tata alas 8. Iso nga nakapaskil ti lapayag ko ato'y headset. Kasday. Ay na. Big-bigla na ikabil na jay gaya mo. Uy. Okay, sige. Abang nakapaskil to'y lapayag ko ato'y kwa. Headset. Headset. Sige, agibasa nak mga nen. Ha? Sige. Magandang gabi mga karayaw ni Ilocano. Arambalaran kon, Lourdes. Amin nga dayo, sumala po, kabig from Gina Valdez, Abanto, Paselo. Pa-request po, she's ganya. Ayan, kayang-kaya yan ni Manong Ray. No problem. Walang ka-effort, DJ Marvin. Ang galing ko na ni Ma'am Priscilla Wow. Madriaga. Thank you. Oh, Natatapos lang ng work, ay na. Yeah. Makaparelax ang voice mo, DJ Marvin. Yeah. Thank you so much po.
DJ Klang pa-request ng kanta, How Do I Live Without You, para kanila kay Kong ani Enrico F. Oh, Seno. no problem. Kayang-kayang DJ Marvin. Hoy, DJ Marvin. Ah, Okay, ang tangay pagururahin tayo ko kabsat. Ay, kaming from Ate Vivian. ay, Hanak makaturog, ta nagtagari ati kadwak dito'y sala. apay. Sige man, DJ Klang, iwag na nayon nga ayaten ka. Thank you, kunada. Yan. Kablawak mamot, nag-DJ Cousin Me at taga San Manuel, Isabela, Gambol family, Fernandez family, Ken Saludas family, Tabladillo. Ato di request na king ka, dapat di good as I was to you. Okay. O, sige na karod. Itira tayo garudan habang pagururay tayo. Dakila kainay daw, sumareno. Okay, atin Diyos natin na followan. Good. As I was to you. Nakantaan pa lang ni DJ Klang. Dito ay pala programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Go out to the restaurant where they used to dine. You were sitting at the table with someone new this time. She walked out right beside him. MMJB Remix. Face could not turn red. She looked at him so calmly. This is Mobile what and she said. sound. Good as I was to you, is this the things I get? Or all these we share, so easy to forget? Does this mean that you won? Are you finally having fun? Is she a dream come true? Oh, she sure looks good. She won't ever be good as I was to you. Raya! Ni Ilocano. The room got awfully quiet. Everybody's there. And finally the waiter said, should I bring another chair? She said, no, I was just dreaming. But as she walked out the door, she said, honey, you can have it. The mobile sounds of the Not MJ Band. anymore. Good as I was to you, is these the things I get? And all the years we shared, so easy to forget. Does this mean that you want? Looking back for number one, is she a dream come true? Oh, she sure looks good, but she won't ever be good as I was to you. Rayaw ni Ilocano. Does this mean that you won? Are you finally having fun? Is she the dream come true? Oh, she sure looks good, but she won't ever be as good as I was to you. Oh, as good as I was to you. Rayaw ni Ilocano. Good as I was to you. Ayan natin manin ang puti sunata nga na Paul 1. May isawanin niya sa sunata ka kapsa sa sagupay lang kanya yung awin niya sa kapada. Long distance nga ayan. Yan. Talaga, mirix na siya. DJ Marvin. Rararay aw. Sound. Na? Rararay aw. Remix. Aha. You decide. Ay. Okay, atin din sa natin na Paul 1. Long distance nga ayan. Ayan. Ngayon sagsakot mo pa lang kanya yung amin. Manimot pa dito programa tayo na pauluan. Kumusta ka kadi? Rayaw ni Itanbiyak ko Ilocano. siya kadipan. Di malaglagit mo.
Siyak man bilang tikas mo damagin sikat ina Nasumaran na ako. arara paapi. Pakita ka na. Ay, na. Parta. Pusa, ito'y awan pagtanaga kasar sarita daytoy ladawan ket karadawang mo telepono sikdingget daytoy barukong ko nagrigaten long distance nga ayan itten na tiiling ken panaas naginad iti oras nga aglabas gaput karayong adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko idayal mo dayta cellphone mo rantayan ta disega ken sugno nasiksikalat inay ayat ko Rayaw ni Ilocano. uray adayukan dito'y arpa kasla asidek ka latta kaniya katay tatimek mo numangga umanaye mo aliw-liwa Day di tugon ko sa patan inikot ka awan di ulit na di puso no kaya maulila at agdami iliw ng gansan ka nagrigate long distance nga ayat itten na tiiliw ken panaas naginat ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko idayal mo dayta cellphone mo rantayan ta tisega ken suknud nasiksikalat inay ayat ko Rayaw ni Ilocano. awan patek di naglabas awan sa bali nga ayat ko Rayaw. Kudi si kalaeng nga ipatpatek ko laksid kinano mo ken naglabas mo di sut makatubeng daytoy puso when aplunek ta kinataon agrama naglabas mo na dinto suntot rason apang gutob mo nudong tengguram day tapuso di napudno nga aya
awan patek tinaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay ti pagtungpala, tinapudno nga ayan, awan patek tinaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay ti pagtungpala, sangwen taket masakbayan. Ayan. Okay, Arang kakabsat. tay ti pagtungpala. Okay. Iti oras tayo kakabsat, eksakto alas 9 ti Rabi. Oo, sana supposed to be hanggang 9:30 tayo, pero ang lakas po kasi ng ulan dito. Yes. Papunta na po kasi rito yung ulan, kaya baka mabasa yung mga gamit natin eh. Oo. Ayan, baka brown out pa. Wen. Kahit pasensya kayo na po, dahil tanga kanta, isumat na po ti pagpatingkan dahil ti programa Wen, kayo. ka nagpakasti kami tangin iti tudok kakabsat. Kaya agyaman kami iti, ayan, panangkadbayo kanya may itang arabi iket. Agkikita tayo manan next live. Ewan ko kung meron kaming live bukas. Ayan, balitaan na lang kayo ng Rayaw bukas. So, Ayan. okay, once again, man kami na po. Dagiti nagbuya kanyami. Maraming salamat po sa inyo. Dagiti nang i-share and nang i-follow ti page tayo. Maraming salamat po. Kada, awan ito oras kakabsat, si kami bit pumakadan. At inumudi biyang DJ Klang. Siya matapon ni Ray Lagmay. Kini Kuya Marvin, Agne, nga mangibat-bati di naimbag na nagasat nga rabi tayo amin kakabsat. Diyos, ti kumuyog kanya amin nga sa kabata. Good night, everyone. God bless us all and ingat.